Ndũgamano cia arĩmi kaunti-inĩ ya Kitui na arĩithia a ngamĩra kuma kaunti-inĩ marigainie ya Tana River nĩ ithiĩte na mbere na kũhiũha. Rĩu arĩmi na aikari a itũũra rĩa Sosoma gĩcigo-inĩ gĩa Kitui ya gatagatĩ rĩrĩa nĩ rĩmwe rĩkoretwo rĩgĩtharĩkĩrwo nĩ arĩithia aya, makiuga honge cia ũgitĩri citionanĩtie kũigĩrĩrĩka harĩ gũteithũrana ndũgamano ici. Shida iliyoko tuko nayo ni hao wafugaji wa ngamia. Wamekuwa wametusumbua siku mingi kwa sababu hao watu wa ngamia kutoka Mudha wameua mtu mmoja, tukija Mandrongoi wameua watu wawili, Sosoma Mwanzele juzi Katangini kwa mkia asubuhi wameua mtu mmoja. Wakaenda na mali zetu, hata watoto wetu hawasomi. Juu ile mali wangesoma nayo wameenda nayo yote. Unapata hata bomba yote mzima inaenda mpaka inabaki ile mafi tu, hiyo mali iliasha pale. Mzazi anakosa school fees, watoto anakosa kusoma. Hiyo yote tunaambiwa ni watu ni wafugaji. Oho aikari aya makiuga honge cia ũgitĩri cirĩ na mũthutũkanio na citikoretwo igĩtuithania ndũgamano ici na njĩra ya kĩhoto. Shida iliyoko, serikali ikiambiwa watu wa ngamia ni wambaya hawasikii. Sasa iliyoko saa hii watu wa ngamia yao moja ikipotea mtu amesemekana ameuawa, serikali inakuja kwa wingi inashika hao inatafuta hao wenye wameua ngamia. Kitambo tuliambiwa ati ni sababu ya nyasi. Sasa hii hatuoni kama ni malisho. Juu wanakuja kuulia mtu kwake kwa nyumba, wanakuja kumuulia hata kwa huko kwa kazi yake. Tu sasa imefika mahali tukaona hiyo ni kama wanataka kupokonya mali yetu kwa nguvu. Kũringana na mũingĩ wa matũũra maya, andũ 6 nĩ makuĩte tharĩkĩro-inĩ cia arĩithia a ngamĩra, angĩ nao makĩrutũrũrwo mĩciĩ-inĩ yao na mĩgũnda mĩingĩ ĩkarĩithĩrio ngamĩra. Mwaka jana wametuua wakatusukuma mpaka wakachukua malisho zetu za mali zetu walishe ngamia. Tuseme saa hii watu wa NVR ndio wanaenda kuchukua hao watu kwenye mahali wametoroka wameenda, wanawaregesha wanasema nunueni mashamba ndio tupate chakula. Sisi tumechoka. Kama serikali haitaki kuondoa ngamia kwa wodi yetu ya Nguni ndio tupate amani, sikiruti tena tutaenda na hiyo ngamia tuandamane tupeleke State House huko mpaka mkubwa azione. Rais wetu tumuletee juu akae nazo huko, sisi tumechoka na kuishi na ngamia. Inatuletea maafa na inatukosesha amani. Hii ngamia yote ambayo imekuja inazuia watoto kwenda shuleni. Pia tsetse flies zile ambazo wanakuja na hii ngamia inaleta ugonjwa kwa wale mifugo. Mũcemanio ũyũ ũrĩa nĩ ũmwe wa mĩingĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka matũũra-inĩ maya gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano ici, aikari marenda mĩhaka ĩthũrimwo kerĩ nĩguo kũnina mũrangano na oho kuongererwo ceceni cia borithi. Ile vile watatuonyesha ile mpaka, sisi kama Kitui tutachukua nafasi ya kutengeneza cut line ili kutoka hapo ile watu wetu waendelee kuangaishwa. Thirikari ĩranĩire gwaka ceceni 8 cia borithi gĩcigo-inĩ gĩkĩ na gũkinyĩria rĩu nĩ yakĩte 4. Ngĩribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Mũigana.